إن الحمد لله وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارضى عن خلفاء الراشدين، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا الله يا رب العالمين. أما بعد, insanglit ibang puji tuput fa Allah subhanahu wa ta'ala, isa-isa niya salawat ibang salam papangho nato kanungnungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iban pa mga ahli niya, pa mga kasahabatan niya, iban pakataan simya magadha pamandu niya sallallahu alaihi wasallam. Mahuli niya mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mawdu'tan niyo haruman nini insyaallah subhanahu wa ta'ala, daing ha mga salaggo-laggo mawdu', daing ha mga salaggo-laggo topic, suway kaingatan sin tiap-tiap Muslim. Amuna in haqqus sahaba ridwanullahi alaihim. Amuna in mga kapatut kahak-hakan sim mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisiyo in mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man hum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hisiyo in mga manusia yan. Nen sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum khairun nasi ba'dal anbiya. Sila na insarayaw-rayaw manusia puasing kanabihan. Wahum khairu quruni hadhil ummah. Damikian zaman nila, sarayaw-rayaw zaman, sarayaw-rayaw manusia ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarayaw-rayaw ummat ding hakatan ka ummat-ummatan. Istafahumullahu azza wa jalla li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sila impini sin Allah subhanahu wa ta'ala duma maglundang panun iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila impini sin Allah subhanahu wa ta'ala tumabang ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila impini sin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay sin agaman niya mari pa mga manusia. Sabiat to piyasampay nila, hinang nila inda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanil. Tiyok nila yung ginawabaran nila, tiyok nila yung pangalta nila mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asawabiat to wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala, wajib sin syara pa mga sila bariman, in subay nila isabhitok baling kahak-hakan sim mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namunahak sim mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, i'tikadu fadlihim, subay tanyo bunalon in kalagbuan sim mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum khairun nasi ba'dal anbiya salawatullahi wa salamu alaihim. Nagbuuntan ni mga kasabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunalon tanyo, kahagaron tanyo, sinsila na insarayaw-rayaw manusia puas si mga sila kanabihan. Piyudjisin Allah subhanahu wa ta'ala alam si Quran in muhajirun.
Damik yang piyudjire sabsin Allah subhanahu wa ta'ala imma nga sila ansar tao Madina, ni muhajirun tao Makkah, in ansar tao Madina. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Hasyr lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala pamujji niya hamang sila ansari sab law niya walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ila akhir al-ayat. Ayat ini dua ayat pamujji pa mga sila muhajirun, pamujji pa mga sila ansar. Dalaw si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ta na meaning an ayat ini. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam kariwayati al-Imam al-Bukhari wa Muslim law niya khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa rayaw lang niya manusia amunain hazaman ko. Amunain hazaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimana amin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum. Pag ubos, amo sumunod din kanila. Amo na mga tabi'un pagtawagon. Thumma alladhina yalunahum. Amo na atba'ut tabi'in pag ubos din hatabi. Amo yatulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam sarayaw karn sarayaw manusia. Ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kariwati al-Imam al-Bukhari an Muhammad ibn al-Hanafiyah rahimahullah qal law niya qultu li abi inagi kulong niya kanama bima'na Ali ibn Abi Talib law na ayun nas khair ukulong niya ama ko isulong ni manusia sarayaw ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waslong na si Rasul sallallahu alaihi wasallam isulong na ukaw ama. Law niya Ali radhiyallahu anhu Abu Bakar. Ya Abu Bakar long na sarayaw. Qultu thumma man? Hinagi niya pag-uwaslong niya. Law niya Ali thumma Umar. Hi Umar long niya. Nalaw ni Muhammad law niya wa khashitu an yaqula Uthman. Nabi yang gawa kulong niya bangko siya subuhon pa isin sumunod sambong nilong nakakuy Uthman. Nakulto thumaan, wayroon niya na iyan hisyulong ni sumunod. Sa inarin niya, ukaw long niya ama, kuini kayo sablong niya. Long ni Ali radiyallahu an, maana illa rajulong minal muslimin. Inakulong niya rin hadyahan mga kausugan simbang sa muslimon. Subhanallah. Tawadu ya Ali radiyallahu an. Demikian riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dan kan Ibn Umar laungnya karidaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala karwa laungnya kunna nukhayyir bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya unan namo long na piyagpapi kami long niya hantara si mga manusia mga kasahabatan banghisi ulong ni sarayaw manusia was si Rasul, hazaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanu khayyiru Abu Bakar. Pimpini na mulong na sarayaw manusia, amo na long nahi Abu Bakar. Thumma Umar ibn al-Khattab. Pag-ubos long nahi Umar ibn al-Khattab, thumma Uthman ibn Affan radiyallahu anhum. Pag-ubos long nahi Uthman ibn Affan radiyallahu anhum. Hikarwahak si mga sila sahabat asyhadatu bil jannati liman syahida Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Suwaitan nyo saksian sinin tao yaw nalam sunsulga in sahabat yaw nalam sunsulga hisiu sin saksian sin Allah subhanahu wa ta'ala iban si Rasul sallallahu alaihi wasallam sinin siya yaun halam sunsulga bimana tausulga makasulsulga. Nakia riwayati al-Imam Ahmad wa Abu Dawud at-Tirmidhi sahihi al-Imam al-Albani rahimahullah
Dengan hadith Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Bunatu ulong niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Inahin niya laong niya Abu Bakrin fil jannah. Si Abu Bakar laong niya tausul ka. Wa Umaru fil jannah. Si Umar tausul ka. Ini buhi pa. Buhi pa ya Abu Bakar, buhi pa ya Umar. Wa Aliyun fil jannah. Ya Ali ibn Abi Talib, halang sulga, tausulga. Wa Uthmanu fil jannah. Uthman radhiyallahu anhu, tausulga. Wa Talhatu fil jannah. Talha, tausulga. Wa Zubairu fil jannah. Zubair, tausulga. Wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Abdurrahman ibn Auf, tausulga. Wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil jannah. Sa'd ibn Abi Waqqas tausulga. Wa Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail fil jannah. Demikian niya tausulga. Wa Abu Ubaidah fil jannah. Demikian ni Abu Ubaidah lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam tausulga. Na ini to al-asharatul mubashshiruna bi al-jannah. Amo inhang po manusia buhi-buhian pa sila. Hang po sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam buhi-buhian pa sila, siyaksian na sila si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinim mga silayat totoo sulka. Sabiat wajib ka tutan yung sumaksi, mamunali, sinin silayat tukatan, tausulka. Di kita makajari umyan haun hambuk din kanila taonaga. Atawa kambukon tausulka. Hikato niya hak si mga sahaba, ridwanullahi alaihim, i'tikadu tartibihim fil fadal wal manzila ka tartibihim fil khilafah. Subaytan nyo ingaton, kahararun sin ingkatartib kan nila hakalagbuan biya dahat tuwing katartib kan nila pagnakwa. Dalawhi Ibn Qudama rahimahullah laung niya min huquqis sahaba i'tikadu anna ahaqqa khalqillahi bil khilafa ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Laung Ibn Qudama rahimahullah indeng hamangalong na kahak-hakan si mga sahaba amuna in kahagarun tanyo pamarat sayahan tanyo simbon na tuud in taga kapatut deng hapiapan jari si Rasul sinallahu subhanahu wa ta'ala magnakura magkhilafa wasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuna laung nahi Abu Bakar radhiyallahu anhu li fadlihi wa sabiqatihi sabab singkalakbuan niya iban mga nahinang niya kaya khidma niya kaya tabang niya akam Islam sambilin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru min dhikr kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar sambil lang si mga sinriwayat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daran niya siya sabot bang siya magbisara na miyato ako lang nin ibang kuy Abu Bakar wa Umar miyato ako in ibang kuy Abu Bakar wa Umar amating kalagbuan nila damikian siya in piyapag-iman si Rasul sallallahu alaihi wasallam asang bahaya kata sahabat siya piyapag-iman si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ijma'us sahaba ala taqdimihi wa mubaya'atihi iban kaya paghambukan singkatan kasahabatan siya imagnakura iban siya impiagnakuraan si mga kasahabatan walam yakunillah liyajma'ahum ala dalala nin Allah subhanahu wa ta'ala di niya tipunon pagpahambuukon imang sila kasahabatan na kalaungan bima na bang nahambu kin mga kasahabatan na parakala yan parakala yan bunal pagubos din kanya thumma ba'dahu Umar pagubos imagnakura puas kan Abu Bakar hi Umar radhiyallahu anhu sabsing kalagbuan niya iban siya intiuta hi Abu Bakar radhiyallahu anhu magnakura puas niya pag-ubos siya to hi Uthman radhiyallahu anhu sabsin amo yato yung kaya paghambukan si Ahlus Shura pag-ubos si Ali radhiyallahu anhu
Sab sin kalagguan niya, iban kaya paghambuukan sin mga mano si azaman niya, sin siya papag nakuraw. Amo yatin pagtawagon al-khulafa'ur rashidun al-mahdiyun. Amin upatin. Na in sarayaw-rayaw si Abu Bakar, pag-ubos si Umar po si Uthman, pag-ubos si Ali radiyallahu anhu. Sabaitan niya ito parat sayahan, sin sila mapatut pag nakura. Di kita manjari manghimuting hambok ting kanil. Ini kaupat niya mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbatuhum ridwanullahi alaihim wathana'u alaihim. Amuna in lasahuntan nyo ingkatan kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alal itlaq. Katan kasahabatan niya, subaitan nyo lasahun. Iban subaitan nyo pujihon. Qala Tahawi rahimahullah. Laong Imam Tahawi rahimahullah. Laong niya wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iban laong niya malasa kami hakatan kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa di la kami laong niya makadjari magpaliw si paglasanam. Di maana hibutang tabo kung nababutangan niya. Wala natabarra'u min ahadim minhum. Di kita niya makadjari mamuas deng hambok deng kanil. Di maana yan unten niya tubo kung marayaw. Nalaong Imam Tahawi, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Impaglasalong ni hama kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan pag-agama, inyan pag-iman, inyan pagmarayaw. Wa budghuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Iban yung pagbungsikan nila, inyan kakufuran fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan kanipakan pagkamunafik, iban ninyang pagmangi. Ini kalima niya, hak si mga kasahabatan, si Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-istighfaru lahum, wad-du'a'u lahum, wat-taraddi anhum. Amuna in pangayuantan nyo sila kaampunan, pangayuantan nyo sila doa, dami kiyan, pangayuantan nyo sila bang man sila karidaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sila Allah subhanahu wa ta'ala suratul Hasyr, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mga sila di matong puasting hama kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, nangingin dua sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Utuhan namo, ampuna mga katawtay manghuran namo, amo innaka una rin ka mo pag-iman. Amo na mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kaunum hak si mga sahabat, adamu ta'ni fihim wa adamu sabbihim. Amo na insubay sila di ta'anun, di sila manjari suknaan, di sila manjari ngiun, di sila manjari putingun, di sila manjari babaon, di sila manjari kangiun. Lang ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, ya riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Lang niya qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inagilaw na si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Ayaw niyo lang na pagsuknai. Ayaw niyo pagsuknai, ayaw niyo paglaanata im mga kasahabatan ko. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Nabisan lang nin hambok din kanyo. Nagsadak ka siya, nagnafaka siya. Akarna sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bialag bud uhud bulawan, ma balagha mudda ahadihim. Di bisan lang niya mabutang ka kumkuman karayawan nila wala nasipa. At tawakan tunga. Amitin kalagwan sa mga kasahabatan. La tasub, ayaw niyo laknat. Ayaw niyo sukna yung mga kasahabatan. Ayaw niyo ngi ilang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisan pa pwede ni pagbatuyutan niyo mag-ibadat, di kita niyo mabot padarajat si mga sila sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini kapito niya, hak si mga sila kasahabatan, al-inkaru ala man ta'ana fihim wal bara'atu min. Amuna insubay kau bungsihan, subay kau lumisu, hahisiu-siu, inang laanat, nanukna, nangangi, pakasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban subay kau mamuasdingkan nila. In sila yan, laysu min ikhwanina. Bukon yan tay manghudtan niya, bukon sila bang sa muslimun. Laung al-Imam al-Tahawi rahimahullah, laung niya, wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairil khairi yadhkuruhum. Unatod laung niya, dugalan kami, mungsi kami, ha mga sila mano siya mabungsi mga kasahabat na si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban si mga sila mano siya mangi insasabutan pa mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nadkuruhum illa bi khair. In kami ilong Imam Tahawi. In kita nyo ka musliman, wayroon sasabutan tanyo pa mga kasahabatan ridwanullahi alaihim buat malingkan. Inyan karayawan. Karayawan. Laung ya Abu Zur'ah rahimahullah, laung na idha ra'aita ar-rajula yantakisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bangkaw lang na nakita tao nang baba-baba nangangi pagkasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'alam annahu zindiq. Ingat talong na sinintao yan tao putingan zindiq. Wa dhalika anna Rasul sallallahu alaihi wasallam indana haq. Sababi Rasul sallallahu alaihi wasallam in sila yung kasabunnalan. Wal Qur'anu haq. In Qur'an kasabunnalan. Wa innama adda ilayna hadzal Qur'an was sunan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nagpasampay ka tutan nyo sing Qur'an. Iban sin sunnat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayron dukain. Deng hakasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilul kitab was sunnah. In kakahinang si mga mano siya yung mga baba mga kasahabatan, imaksud nila asupaya kangiun batalon nila yung kitab sin Allah, iban sin sunnat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukong sahabat, sa aga may larakun nila. Wal jarhu bihim awla wahum zanadika. Nain sila in kangiun, sila in bisarahun, patampalon in kakahinang nila, in akida nila, nyatulabi awla. Subay hinangon. Wahum zanadika. Yung mga mano siyang zanadika, mga tao putingan. Inikawalo niya, dahil mga kahak-hakan si sahabat, siyabot si mga ulama, i'tiqadu adalatihim wa bara'atihim minan nifaq wa masawi'il akhlaq. Suwaitan niyo parat sayahon. Siningkatan kasahabatan adil. Wairun zalim kanila. Damik tiyanin sila kataan niya o malayo din pagkanifak, pagkamunafik. Iban malayo sila din hangi pangadatan. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Tawbah. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala mga silalong nanakauna. Dahil nga mga kasahabatan, si Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil habang sa ansar, ibang muhajirun, iban si miyagad kanila, miyagad alimpa nila, naghinang karayawan, radiyallahu anhum. Yaridaan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waradu'an, iwan nagrida na sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tiyatagamahan na sila tukatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sulga. Amu in nagdarakan in suba hababa niya. Khalidina fiha abada. Salama-lama na sila alam sin sulga. Dhalika al-fawzul azim. Amu na yatun daraukan sa lakbo-lagbo. Kunin mana sina adal. Adalatus sahaba.
Inadalatus sahaba bara'atu jami'ihim min wasfin fisq. Yung pagtawa ko na adala bima na malayo ingkatan kasahabatan hasipat pagka kami mangi katan sahabat ito marayaw kapangandulan sila katam. Qala Hamid al-Tawil an haddatha Anas radiyallahu anhu hadithan faqala lahu rajul hawaktu naghadith ya Anas radiyallahu anhu hadith daw sinambo kusog anta sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puno lang niya o Anas, diungog mo tuod lang nin hadith yan din nga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyara wajhu Anas washtadda alayhi. Napinday pamayuan ni Anas radiyallahu anhu iban diu kalan siya tauyon. Uniniyan niya wa qala ma kullu ma nuhaddithukum sami'nahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukulong ning kata ni pagbaita na mo kaniwat diungog na mo Rasul sallallahu alaihi wasallam direct. Walakin lam nakun yakdhibu ba'duna ala ba'd. Sumakaw along niya, wailong na magputingan tara na mo. Bimaning katan kasahabatan wailong putingan. Yan sila yato kapangandulan. Yan sila yato magsasabunal katam. Laung Ibn Hajar al-Asqalani, laung niya, ittafaqa ahlus sunnah ala anna al-jami' min as-sahaba. Nahambuk long ng katan ahlus sunnah, bangsa muslimun, siningkatan kasahabatan udul, yung sila yato adil, yung sila yato malayo din hinang mangi, walam yukhalif fi dhalika illa syududum minal mubtadi'ah. Wairon simulang hapaghambok nila wat maling kandeng mga mubtadi'. Ini kasiyam niya hak si mga kasahabat na si Rasul sallallahu alaihi wasallam al-iqtida'u bihim wattiba'u hadihim. Amuna insubay kita niyo magad kanila iban magad kita niyo hapamandot nila. La siyama al-khulafa ar-rashidun. Labi awlanin mga khulafa ar-rashidun amin upat yato nasabutan niyo kain. Sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam yamin min yung perkala yan. Kaya riwayati al-Imam Abu Dawud at Tirmidhi, Sahih Imam Albani rahimahullah. Laung niya usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Wasihatan takamulong niya magmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala iban dumungog magtaat pa mga kanakuraan niyo. Wa in abdan habashiyan bisan palong nin nakuraan niyo abad ipon habashi fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira. Sebab bang siulong ni mawi papuas din kako din kanyo fa sayara ikhtilafan katira. Makita na siya pagpulak ka na pagtungka kalisimbang sa muslimun. Alaikum bisunnati na gayunggong kamulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnat ko. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Iban sunnat si mga sila khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Gayunggong ninyo tuod. Uli ninyo tuod. Wa addu 'alaiha bin nawajid. Kut-kutan niyo, sintangil niyo. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amayat tumbihan hantang papaagaron tuod kita di bang na pagpulak kanat. Ayun ako gumawa sunnat iba na pamam si mga sahabat. Nasa kalima kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Zahara qaumun wa zaharat ta'ifa fi ahdi Ali radhiyallahu anhu. Sakali yaun habiyainin taud sin kahadit-haditan si Rasul sallallahu alaihi wasallam sin ayat na mayta pakalagbuan si mga sila sahabat ridwanullahi alaihim aun gimwa tumpukan hazaman ni Ali radhiyallahu anhu. Buhi-buhian pa yung mga sila sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi at-ta'ifa tunkiru fadla as-sahaba. Intumpukan ni mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, himuting nila in kalagbuan si mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam,
buat malengkan amura iman tiu deng hama kasahabatan. Hadith ta'ifa yarasuha al-Yahudi, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Intumpukan ini mga manusia ini, piyag nakuraan sila sinhambu uk Yahud, pagngana ni Abdullah bin Saba al-Yahudi. Tau Yaman. Ni Abdullah bin Saba, siya ini nag-Muslim saja, bukan bunalin pag-aaraman niya. Intau ini mangdurupang, adhar al-Islam liyufsidahu wa yahdimahu. Impia tatampal niya siya nag-aarama sinarama Islam sa hamaksud larakun niya, hamaksud lubuhun niya in aram Islam. Wa kana ra'sal fitnah. Ikiaunan niya mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, usim fitnah na hinang sabab kaya matay, kaya bunukan Uthman radiyallahu anhu. Damikian uray sab siya sin fitnah, nakapagbuno im mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw mo al-jamal, puasin, aming pag-ittifak nila, paghambuok nila, sin, magsuh na sila. Magsulot na sila. So, sinin na ng sabab na kapagbuno. Abdullah bin Saba al-Yahudi, naghinang-hinang siya akida, piyala biniyahi Ali radiyallahu anhu. Liaggo niya ya Ali radiyallahu anhu ring hakatan kasahabatan. Muna hinang Abdullah bin Saba, hazaman ni Ali radiyallahu anhu, idda'a ibn Saba anna al-Quran juz'un min tis'ati ajza'. Abdullah bin Saba nagdaawa sining Quran bahagi sadya siya deng hasiyang bahagi ang sin Quran. Wa annahu lam yajma'hu kullahu illa Ali. Neng Quran long naway nilong na natipon katambot malengkan ni Ali da in nakatipon kanya. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ikhtassa aliyan wa ala baitihi bil ilmi al-batin. Demikian long na Ali radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhtas bima natiyupot niya sa Ali radhiyallahu anhu bait ang sin Quran ini iban sin ahlu bait niya sin ilm batin. Hasabiyat tu kad nafa Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khassahu bi syai'in min al-ilm. Himuting Ali radhiyallahu anhu. Wa iruna kulong niya kaya bait ang si Rasul sallallahu alaihi wasallam ilmu amuin kako sadya. Tiapok niya hakatan kasahabatan. Sambil piya tawag na Abdullah bin Saba, biasing kaya riwati al-Imam Ahmad wal Bukhari rahimahumallah. Laung ni Ali radhiyallahu an kan Abdullah bin Saba, wallahi ma afda Rasul sallallahu alaihi wasallam ilayya bi syai'in qatamahu ahadun minan nas. Bunal tu udlong niya wairu na kulong na kabaitaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam ilmu amu intupot sadya ka ako tiapok niya katan manusi akatan kasahabatan. Wala kad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diungog kulong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam namung inna bayna yaday sa'a 30 kadhabin. 30 kadhaban. Bunal long si Rasul sallallahu alaihi wasallam hinautan long na sin kiyama hatawakan alamat sin kiyama ulong niya gumwa katluan na uputingan wa innaka la ahaduhum. Bunal long na ibn Saba ini kaulong niya hambuk korengkan nila. Demikian ni ibn Saba radhiyallahu an naghinang-hinang day sab si akidah. Adhar al-qawl bi uluhiyyati Ali radhiyallahu anhu. Siya in nagpatampal, nagpasaplag sinilalaungan sinhi Ali radhiyallahu anhu, siya in Tuhan. Asabiat taon ding ha mga panaiban niya, mga bago, simod pa ang Islam, mayroong panghati. Kaya da'wa ni Abdullah bin Saba. Miyato sila pawaya Ali. Kiyukon lelawang.
Laong nila, antahu. Laong nila, Ali, ikaw na laong nen siya, ikaw nen siya. Laong ni Ali, radiyallahu anhu, manhu, isu laong nen siya. Laong si mga tao ini, antallah, ikaw na laong nen Tuhan, ukaw Ali. Asawabiyat to paamhalahum Ali, thalathata ayam. Dilili silahi Ali. Tuadlaw, dihilan sila yali, tuadlaw magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ninwayron nagtawat, siyunog sila yali singkayo. Demikian ni Abdullah bin Saba, siya rin sabi ni nagpasaplag, simpagpanok na, simpagpanglaanat kan Abu Bakar iban ni Umar radiyallahu anhuma. Hinagin niya hiali ilong niya, aon long niya dugal niya tiyatapok niya mo kan Umar kan Abu Bakar radiyallahu an. Hinagi Ali radiyallahu an, mali wali hadal khabith al-aswad. Punoy sablong ng parakala long ni Abdullah bin Saba ito man yan. Ma'adallah an admar lahuma illa al-hasan al-jamil. Kaya layo long na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magpatibulo mo na ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangon tiyatapok ko dugal kan Abu Bakar ni Umar. Pailon lang na tiyatapok ko lang pangatayan ko. Buat malengkan amura marayaw. Thumma arsala ila Abdullah bin Saba faamara binafi ilal madain. Hampan niya piyalayo doon kanya ya Abdullah bin Saba wayron niya nabuno. So mataod ni Abdullah bin Saba hababaan niya. Sa piyalayo niya diyoy niya matupa madain ini yaw nahula iran. Laung Ali radiyallahu an la yusakinuni fi baldatin wahid abada. Di ako long na maralong na maghambok sintauyan, maghula-hula iban sintauyan hambok hula. Palayo anyo long nintauyan tao putingan. Nasaman ni Ali radiyallahu anhu ang tutumpukan. Nanghimuting sing kalagbuan sing kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nang laanat kan Abu Bakar, kan Umar, kan Uthman, iwan pasingkatan, kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tutumpukan muna, ingi mu'a in al-mufaddilah. Intumpukan mufaddilah, liagbo nilahi Ali radiyallahu anhu, dahin kan Umar, dahin kan Abu Bakar, dahin kan Uthman. Ya Ali, laung na sarayaw-rayaw. Sa impagkhilafa laung na Uthman, pagkhilafa ya Abu Bakar, pagkhilafa ya Umar, ini at tulong na tayo mausin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa yali lang ng sarayaw-rayaw. Na liubak sila ya Ali radiyallahu anhu kawaluan lubak kataykod. Laung ya Ali radiyallahu an, la uta birajulin faddalani ala Abi Bakar wa Umar, illa jaladtuhu haddal muftari, 80 jaldah. Laung sin Ali radiyallahu anhu, wailong na maraka ako mariambo kusog. Tao. Liagbo niya ako rin kan Abu Bakar iban ni Umar, buat maling kalong na luba kun ko siya, kawaluan luba kataykod. Ikarwa tumpukan, nang himot nga kalagbuan sing sahabat, kalagbuan ni Abu Bakar i Umar, amo na impagtawa kong sababa. Yung sababa, mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ninetay pa ya Ali. Atay pa Ali radiyallahu an. Isababa sila magpanglaanat, magpanukna kan Abu Bakar, Umar, Uthman, ibang pasingkaiban ng sahaba. Na in sila ini biyuno sila Ali radiyallahu anhu, sambil nakapagoy sila matifarak. Ibang pagkahula-hulaan. Inhikatu tumpukan gimwa amuna in nagtuhan kan Ali radiyallahu anhu, amuna in pagtawagon al-ghulatu zanadika, nagtuhan kan Ali radiyallahu anhu, siyunog sila hi Ali radiyallahu anhu singkayo. Ininikatan mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ininikatan mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala ipik ta'thir sin da'wahi Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ang pinaakam Islam, hindi akan katutan nyo katan, hipakawa al-akhdu bid-dini kulli.
Subaitan nyo kawaon ingkatan beta halam sing Quran iban hadits si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang beta ang kalagwan ni Umar, kalagwan ni Uthman, kalagwan ni Abu Bakar, kalagwan ni Ali, kalagwan sing katan sahabat, subaitan nyo to katan kahakaron. Bukon kita nyo mi nasadya sinhisius yung kabayan tanyo laggon. Asawabiat to, pagkentumpukan ini mini nasadya sila, miyagad sila hawa nafsu nila. Yung kiyawa nila nasadya kalagwan ni Ali radhiyallahu anhu, imuting nila yung kalagwan ni Abu Bakar ibang pasingkayban ng sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Sabiat to, yung sa laggo-laggo, na hinangdo sa sintumpukan, wayroon imingat, wayroon timunay sinhak si mga kasahabatan, amunain pagpangufur, takfirus sahaba, wa khassatan Abi Bakar wa Umar wa Uthman. Amunain pagpangufur hakasahabatan, labi aulanahi Abu Bakar Umar Uthman wat maleng kamanyo tu deng mga sahabat mura-mura makialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala ikatunay tanyo in hak si mga kasahabatan iban kaingatan tanyo in kapatut nila rin di katut tanyo mura-mura hambang man kita nyo nakakawa pangadjian iban iyan pun kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala katan Mangmang kita ni hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala parang mabuntul. Iban pasurun kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala parang sin sulga. Mahulin niya rin di na sadya tumubtub miyabot ng waktu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين